Omurukiko rwabona orubiro muri Kabgohe Shema Honorable Naomi Kibajo nuwaje ekiro mugenyi mukuru or Minister wa Cooperatives kandi Chairman wa Board na General Manager bagambira abantu okusakweji eriyo neyongera okutunguka. Ekitereche annual Ekitereche program was held in all branches. We encourage more members to join this year and take part in this savings campaign. Prizes awarded Ekitereche nshukuru meza abiri tugira ngo ronde sento staka wundi utaziya omeza abiri ito twende twashanga takazihireho twembuzi twesoda twengoko twe ninga byono murundugumwe akwa bindi mamba bitwara murundugumwe nkamushanga sako umwaka ogu 2024 kozire kununje munonga ngindije imyaka kutahana tukora ahubwo ko wano reba figures zitu zona zeyongire nkalones tukagumara turya 60 billion savings turya 32 billion share capital ya 14 nabwanyuma yo kushanga ngo mushanga sako ne mwahari za sako empangwe ziriyo nizitunguka bashabirwe kubecho kureberaho omubina no kweguza n'abantu kandi nimu abari kubikamo n'abari kwihamo n'abanindeba moto yanyu ero kugira ngo bika okuze kandi nahurira no kwetombwita mu kuce kwa kurumu uko abantu abarweguza kandi batagaruremo aho naho bigecho mwena mwakiganiro kandi mwakishobora kandi twakyetegereza nyona ni nyamungire ngo bika okuze kandi ogaruse ukwemerera abantu nanakishoboriro hatimwe kudegeza becho kurebera ukende mugambara batwarazo wamoza kwemerera se ubundi zibasa kutwara ikibasha cy'abana bawe ababongire koreke bigenderwe bine omukwetungura kurabira umusakweji ahibashabire government okubashariraho aha mushoro ogwa income tax ekatekire gukora amagoba ga miliyoni 22 24 bibicenda nimwe atujyana mwe the budget surplus. This one is for tax. Nka sako government katsasura mushoro kumara imyaka 10 konka tukumasa ngo tukereza mushoro ekatwiha amushoro gwa gutweta income tax konka tuhereze ndije mushoro ka withholding na ndije mushoro ya government yo kwetaga kuba tusasira mushoro figa zitu zakurakurana munonga twagumire nuturekamu esente zo mushoro twakubentashashura twagumana tutunga esente zo kuguza abantu mucyo kurebera rone zitu 60 billion abebembezi basakweji bebembirwa mugenyi mukuru bigwire hechombeko chembuga nkuru za sako ya mushanga otireho no kwigura echombeke kindi ahabwitaji erya Kabgohe kagarika twashize batwashanga ngo mu audit department ari umuntu omwe aza twagira ngo icyo tushoboniye and the internal audit function exists and manned by one internal auditor. As a committee, we recommend for the appointment of another person for effective management of the SACCO operations. Aba batongwize nezindi za project kandi bahirwe grant zo kwera abakazi kubasa kutunga za loan. Nashemerwa mnonga kwiguraho izoberi twetambire mushanga sako eji aha akashozaka Gasha kwa Sheka Bratif.